8 8 Pro 8 плюс. плюс. 8 плюс жақсы. Pro жоқ та, плюс та. Рядом враги! Плюс. Ой, екіншіні вроде бы жақсы эме аппарат жақсы болуш керек екіншінің, а? Yok, mine qala түшө берейин, жетпейт экенмин. Кебейт? Мен жок, место алмашып кетти. Төрткө туруп алыптын, смело эң слабый мен экенмин, значит. Не аппарат? А меники Nokia. 11 деп кой. 31 он. 11 бар го, бая түн деп келет го. Ушунча бөлүнүп турган, барып бир жерге чыгып болгондочу. Мен силерден бөлөк түштүм. Түлүлүң эмес. Дейт го. Мен Марскада прикинь геттасында зона кесеч ала албайсың го. Мен окуп жүргөндө ошондой элем да. Анан эми апам бар. Ортодо эле жашыл бар эле го. Ошону эме кылып апам ошо телефон алганымда тем более эмеде староста болчу анан. Бот болсо меники. Адам экен. Алдабы. Эмилбин мен адам дедим, чече дедим кайын. Адам дедим, адам дейсиң ба? Ого. Мен өлтүрүп койгон жокпун, значит, адамды. Ошондо звонок келгенде түн же ала албайм деп кой маршруткадан, блин. Жаман шермендер болгон ошодо. Окуну кайсы жылы бүттүңөр? Мен медфакта бүткөм. Медфакты бүткөм. Ошондо силер 90 канча жылксыңар? Ну попробуй угадать. Мен 95 берип атам. Сен слишком жаш берип салдың. 92. Жок, слишком карып кеттим. 94. 94. 90 Анам эмне эле мага сенден чоң болом эже дейбирди да, подружка. Нормально сөз болду го. Кайсыл айдасың? Март. Вообще карындаш турбайсың, мен январдын 3-үндө го. Короче, үйдөгүлөр бир бала мени тааныштырды да. Чоң апам. Сени эрге тийдеппи? Анан короче, Куда бактылуу болуп кетсең экен. жөн турсаң сөзгө аралашпай, сүйлөп атканда, чоңдор сүйлөп атканда. Баттыр. Анан кетең бас. Сенен гана чачым көбүрөөк го. Анан короче. Анан мен эмне айтышын билдим уже. Анан боптур, таанышып коеюн деп Атай Бишкектен келтирген. Анан кийин айтыш боюнча баягы мындай балдар иштетет экен. Экен, балдардын тентек экен. Балдар иштетет экен да, жанагындай чоңуракта иштейтмиш. Бригадалар. Боттор колдуп кайта берди. Анан короче ошентип эме кылып калды. О бала мага чоң апам тапты да, мындай точнее, анан кийин бирак эге. Анан эле эсимден чыгып калдым да автоматын көрүп. Анан кийин ошентип короче чоң апам аты Жамал да, анан кийин эме ошо бала звонок кылды мага, анан WhatsApp'та номерин берип койгон экен. Анан кийин Гүлшан сенби деп, жок, кандайсың деп ошондой этти. Анан жакшы, рахмат, тааныбадым десем, эме таанышып алайлы дедим эле деп ошондой деди да. Анан кийин номерди кимден алдыңар? Тайнеңден алдым деди. Анан кайсы тайнемен десем, Рахат деген тайнең бар экен го дейт. Анан жок, силер адашып калдыңар, мен Рахат деген тайнем жок. Эркексиң да чөткө шарт эт да, чынбы? Ылымдык бойчу. Анан ошентип эме болуп калды. Анан кийин мен айттым, эме жок дедим, силер по-моему адашып калдыңар окшойт, мен неме Рахат деген тайнем жок дедим. Десем, майли деп өчүрүп койду. Апасы чалды. Кызым, бала менен таанышпайт экенсиң го, балам азыр апам менен таанышпайт деп берип койду. Жамал деген чоң апаңан алганбыз номериңерди деп ошентип деп калды. Сураныч кызым, Атай сен деп кел, жолугуп кой деп калды. Анан болуптур дедим, майли анда
Çoğun ayalın sözün jere kaldırban jolsam jolgat kemde деп анан болуптур деп ошентип койдум. Эркексиңби чарчап чечпейби десең, ошону апасына апа мен таанышпайм деп депчи. Туура. Ой тогуза. Анан кийин кече жазыптыр эме үйдөгүлөрдөн сурап көрөйүн дедим. Ошо үйдөгүлөр не десе, анан кийин ошого карап мен сизге жообун айтам десем, мен апаңа сурадың, үйүндөгүлөрдөн сурадыңбы деп жазыптыр. Анан кийин ооба дедим. Анан канча жыл болосуңар десем 94 деди. Дедим анан кайсы айсың десем, болобу дейт. Анан кийин жок кайсы айсың дедим, тууган күнүң качан десем, май дейт. Анан үйүндөгүлөрдөн сурадыңбы дедим, ооба сурадым дегенде жообун айтпайбы десең, мисалы не деди, макулсуңбу, жолугасыңбы деп чечимби? Оттукум болсом мынтет. Маймын деди анан. Мен сенин айына чоң экенмин да дедим. Десем анан, сен ошону 93-сүңбү дейт. Жок дедим, сен майсың, мен мартмын дедим. Мен сенин 2 ай чоң экенмин десем. Ошону 93-сүңбү дейт. Кетти дедим, кыле тузун кем экен дедим. Sen aldagı сүйлөгөн боюнча анча мынча адамды уктатып коесуң. Кыйла эле тузун кем экен дедим. Анан кийин жок дедим, мен сага айтып атам дедим. Мен 94мүн. Не дейт? Мен 94мүн дедим. Мен сенин 2 айына чоң экенмин десем. Жакшы, ошону сен 93 экенсиң да дедиле. Бален дедим эй. Тузу кыйла эле кем экен. Мага жолукпай туруп эле мен айнып кеттим. Анан айттым, апа дедим, бунуңуз дедим, стройкада иштеши мүмкүн дедим, бирок жизнь адам иштетпейт дедим. Адам иштеткенде грамотный болот дедим. Мени көрбөй туруп айнып турду да ужечи. Ал сени көрбөй туруп айныган жок, ал сени үнү укканда өзүнөн кетип калды акш. Койчу, ошо бирге бирди кошо албайбы? Балким кошо албайт билесиң. Балким. Ошондо кандай 93-жылкы болосуң аруда кой мен да. Кайра 93-сүңбү, кайра 93-сүңбү дейт. Ооба 90 деп коопсуңуз. Ай эле дедим, апа бунуңузду кыле тузу кем экен дедим. Чоң апам айтып коюң дедим, сүйлөшпөйм дедим. Мындай балдар вообще жакпайт дедим. Бул какада башта экенин билбейт экендей. Сүйлөп калат. Неме, видео тартып атат. Видео тартып атат. Видео для чего? Мен вообще түшүнбөйм. Карада видеого саңар пачаңар чыгарам айтып койдум. Койчу. Мен ушу ПДМ ачып аттым жакта балдар менен. Мейлдеп. Ондон таткан не кереги бар? Просто айтып койдум. Мени вообще эле жок. Жана эме кылыш керек. Сатабыз срочно. Номер жазып кылам. Жок, аягыма тоз. Макам потихоньку эмечи. Топ жейсиз илерсек болду десең. Эмечи. Анан мен нок берем да. Прицел барбы жокпу? Жок белем. Мага 4 керек болчу. Если мен бирөө нок берем, алтыны берсең жаман сооп да калат элең да. Нок бергенде айтар, мен угатам. Мен бирөө нок бергенде биринчи номер как это было деп туруш керек да негизичи. Каяктан айтар, барбы башка мен айым. Өзү не деди? Мен вообще түшүнгөн жок. Ракета было дедиби? Как это было деп. Мыякта адам бар экен. Кеттик машина. Ондай барып туруп өлтүрүп туруп алып алабыз эгене. Мен адам бар деп бара албайм десегине. Биринчи номер ачып коймо, төртүнчү номер кетип. Мен бардым. Бул жокто. Менде бир команда бар экен. Кимде бир команда бар экен? Менде. Watch out! Отурушты карап көрдүңбү? Кыйрат.
Birinçilerin kıyra töre durganda oturulgan maşinaga. Watch out! Watch out! Ha, be, Ali turgan. Şunun içinden o zaman. Bilmeden. Kaynayın da vay. Ey, zona geldi o kaysa adam var ey. Marked a location. Biri o şakta jüret. Varken bir yakta yeni maçlarda durat. Ay eme maşina getdi al. O ey aylanıp jüret go. Ay. Boşuna maçtan ünlü oldu. Kim ayda jüret maçtan? Bitta jemi aydap bitta bot aydap jüret. Watch out! Watch out! Anın karoçu kuydu degin. Bir bas koy beni. Bir götür koy. Ana. E baldar ona Götür. düştü dayı gire Watch koyulgan out. baldar Gir ona. gir gir gir. Gir Baldar gir gir gir. girgile Watch minaka out. kötörele girgile. Kötör ötüp girgile lazım enda giremden kötörüp koyup. Leysince de turat mıydı? Girip böyle çıkıp oldum. Turat leysince de turat. Berak ege. Ondan nasıl koyuyordum? Hakikaten daha var da. Vay da jüret ey. Yak ötpey turla. Şu dıpını tapaytam da. Dupun hava olgandan. Men sniper ek. Men oynuyorsam bırak dupu men ata albayım da. Oh! Oy amay. Oy. Kindi berdi bir okçu. Öter kola çıktı men. Citrix'in totumen. Citrix'in toplam. Yettim. Hayırın at başında. Oo, terekten attı. Na 170 değil ba 165'ten attı. Burası özele kalgan okşaydı. Ova. Ben yerlerine görmeye kalktım beni. Çalar görgön yok. Met geçti. Met kör kolu kaçlıdır noktadır. Marked a location. Lichtet tat Yok, buldağın. Dımırgıttı özünü. Öldü o dem. Mına taşını Marked a ergirgitsaňar. location. Alatsı. Ya men Şuna ayda. şey Aydan değil bu. Baldarım ben kettim zonaga жүрgülü. Bu yerde bir Marked a bagi, vehicle. nerede bir Marked bagi. Apteçka jigitler apteçka. May Citrix'in get koyma olayım mı? Apteçka jigitler apteçka пожалуйста. Tört Apteçka tört apteçka. otur getip jür. Пожалуйста apteçka verip kaç. Benim apteske yok mu? Aptечка. Hayda gitti yakaza. Apteçka çok tapıştı eras. Nereden bir bot kulak tüket çağıp durup pampersin seçip durup olmaz. Hayda gittik. Pintoron kötöreyna diyor. Krasın zonada beri ot. Senem neme tört oron ket az almaşabız. Ben de orana turganım. Öysene Helal hıpıya be. hıpıya normalde gete suçluptum endala. Oya var. Ben zor koysa oyunu. Tapsak. Olne oltadı. Jölüne mesele gibi. Bol tez ıvır sıvay. Aa bere de şey değil mi? Problem. Apay. Lan taşır. Apta vurur libere. Lan taşır.
Qanday ele maşnaydı elbette sen. Yetip başlama jete olmaç. Kumayneş. Sen meni tirik жүргөнүмө сүйүнсөң. Kapat maçtan da öyleysin. Kapat. Эзе барың кирип жатым. Идит. Мен азыр жинап коем. Идит испити да коysun. А? Мен я коркпойм. Tercih. Tercih olsun mu? Bağırahan olsun mu? 530'tu. Болду бир машина алып машинага токтойлу. Neydi? Mosçak hoş git Mosçak'a. Бөгү жүрөйлү да. Баги турат Watch эмне? out. Ha, yok, kaldı, koydum. Bin minen kaçıp ketem. Drop çıktın orada. Bu drop'a gittim, ölüp gittim. Maşına gittim drop'a jigitler. Эй, стоп, токтой ондай. Мени меме кылбай. Akkar bile gittim. Yok ben o da şunu kayboldu da. Bile komanda ken jigitler. Amir. Yok ben. Futbol koptum ben. Darlık пока darlık baştan canlı gösterdim. Qarab qol bizga keldi. Watch out. Watch out. Baştan polni ketip bardat qo'yib deydi, mashina olib qo'ydim. Watch out. Ah eşek. Toktayış, Üçüncü kıymıldayış, üçüncü, kıymıldayış, üçüncü. kıymıldayış, kıymıldayış, kıymıldayış. Лен. İşte köşe. Mami. Мен ham түшүп калгам, если что. Sen ama sen Жетет hem та getiremezdin. жетет. Жетишпесең, жетиш бол, жаным карасаң кет да то. Ой, молодец. Бо. Hadi sen götürüp. Эй. Өлтүрөм айтып коеюн, өлүп калсам акаңды чыгарам айтып коеюн. О, дөңгө неме келди, УАЗик келди. Kesin жүрөсүн olur. Marked a location. Былдырабасын дейсиңби? Ölüp ketip bakmışlar. Üçüncü gimişeriye. İkinci koşup koyacak. Üç çıkıyor. Çıkıyor. Çok şey tamam. Bu botlar ölüp kötüleyeceğim. Ama can konuştu. Ya. Дай бita туруп каяк да. Aha. İleride olabilmemin telefonumun üstüne. Onu koysan bir şey kuratan Здесь, короче, не маркин. 6x. Mosta adamlar var. Sen ama ошо правон сатып алгансың го. Басы Айшамдай отур аз. Бирөө келип ясап кетет. И так открыто турабыз. Bir ölümden kaldık. Oldu onunla maçına geldi zaten. Watch out. Мен адам Şuraya түшпөй kaldı.
Bura kaldı. Бирөө калганы мени кача лагать этет. Менде лагать этип атат. Эшек. Biri kaldı. Sen durayın. Мен интернетим иштебей E, атат дей. Ay. İmren buttur.